team to proclaim your awesome mighty works, your excellence for all to see. Heaven and earth reflect your glory. The sun, moon, and stars give you praise. You are the great and mighty God. Forever your kingdom will reign. Will reign. Let the sanctuary be filled with your glory. We lift our voices up in praise. Let the sanctuary be filled with your glory. Each instrument resound in praise. We've been created as kings and priests to worship your royalty, to proclaim your awesome mighty works, your excellence for all to see. Heaven and earth reflect your glory. The sun, moon, and stars give you praise. You are the great and mighty God. Forever your kingdom will reign. Will reign. Let the sanctuary be filled with your glory. We lift our voices up in praise. Let the sanctuary be filled with your glory. Each instrument resound in praise. Let the sanctuary be filled with your glory. We lift our voices up in praise. Let the sanctuary be filled with your glory. Each instrument resound in praise. Each instrument resound in praise. Each instrument resound in praise. Each instrument resound in each instrument resound in praise. Hallelujah. Leila Beletua. Taimi Uma. Yeah, hallelujah. Yeah, o te whatalo whaatu le tato a inga le nea fiafi. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. Yeah, just a quick word of encouragement. O se upu whama losi a te o tau le nea fiafi. E maua I le mua Tesalonia. Muta upu e lima. Ia o tau whawhetai I le atua I mea o malava. A wā o lona finangalo lea ia te o tau. Hallelujah. And Paul encourages us to always be thankful in all circumstances. Why? Because God is victorious. God gives you peace. God gives you strength in any situations that we go through. Hallelujah. Ua mato whaatasi, alalanga mawalau, I lau sua wha Yesu. Ua siri siri lava, o lowi I ngā matou te avatu.
vi ai loe. Talafatu le nei fiafil swafo Yesu le tatou ali mo le tatou faola. Good evening. Welcome to our last service for today. O le lotu muli muli le nei aso. Amen. Wa tatou sauni tapua I le tua I le mamau. O le se senga na o le tapua inga le tatou tapua I whapea tatou yaso la tatou o le tua le lunga. A o le I le ya tatou. Na utango la fetau tu le tuspaia. Ona sauni no le tatou tititalo. Hallelujah. Ya le la tua elevation fa balangi lu lo fa samoa tu ia. E fesolom ta upe lua fa upe sfulu mali lua mal sfulu mali tolu. Fa mai ona po ia. Sale yai ate o tau keriso. Sa tangata ese le sauninga o le malo le o Israel. O tangata ese fo I whea ngainga wa yai le mea na fola folaina. Sa le ai so o tau wha moe moe. Sa unua fo I ma le atua I le lalolangi. A ona bone, ona o keriso Yesu. O tau sa va mamao ana mua. Wa fa'alatalataina mai ai le toto Yesu Keriso. Amene. O te whaamalosi a te oele nei po. Tātou tāpua I le atua wo o mai. Amene. I le whenga tuai whai mai sa mamao le atua le vai le whenga tuai. Amene. Whamai o nei le whailonga e tō le taupou e whanau le tama. Tō te whaingoa o e Manuelu. Waya te tātou le atua. Praise the Lord. God is with us among men. Wa yai le tua yai tātou. Hallelujah. Me wala na aval tātou tatalo ila o mamao le tua. Whamai Yesu le whawhine sa ilungo le vai foi lea. Tō te tāpua I malelei loa. Ma tō tāpua I malelei loa. Male mautinoa. Tō te le tō tau o le la maunga. Tō te le tō tau o e ho mai le malo fo le na le tonu ya te tātou. Pai mai o le tāpua I le tua te tau tāpua I le nganga a toa ma le wha maoni. Pai mai la ia o lo sa ili mai le tua. Ie sa ili atu. Praise the Lord. Tātou sauli le po tāpua I le tua. Amen. Se si mai lo limam talo mai pa o e sauni. Ewa, wa umi le aso wa levana e fia lotua. Whaafitai le atua le wai I. Wa alu Yesu le langi a fio mailo na ngang pa ia. Wa ia tātou le ngang pa ia. O ia le na whai masu le atua le I. When we worship God, worship in spirit. I le nganga a toa. Ma le memoni. Praise the Lord. Sa auli le nea fia tātou tāpua. Tātou tūlai le nei po. Hallelujah. Mele mai sau pati whaafitai whaafeloa I le nganga pa ia o le atua. Holy Spirit, we welcome in this place, in our worship. Mātou te whawhiwhia ia te oele tua le nei po mātou te ifo e si o mātou lima. Mala mātou mautinoa e a whia mai. O lau mālo e te tonu ia I mātou. O le mālo e whaababau. O le vi inga e whaababau e si o mātou lima. Mātou tali tonu o lo e iai ai mātou. Mātou te pepese. O lo e iai ai mātou. Mātou te alalanga o lo whaafifonga le nganga.
The Holy Spirit of God is in house. Lift up our hands and thank you. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. See it, Tato. Leave him, Tato. Best of all, Taile, Tua, and they ball. Mai le vavau I le whaavavau Sumau oe O le papa E le malue lue Lo uolo mawalunga O te Mai le malosi ole Tato pe pesa fatasi mai le vavau e o le vavau. Tu mau lava oe. Vavau I le vavau Tu mau oe Ole papa Lo lima mai fai atu lo wanganga ya fama nu atu ya te oe. Lo wanganga fama nu ma fa fetai o le atua o le babau na te umau oe. Yes. See atu ya te oe o matu lima. Hallelujah. Yes, Bafeta Yesu. Bafeta no matter what you are. Where my matolo malo. Thank you, Holy Spirit. Let you ole banua, let you ole banu. Mua mua pea. Olo lele. Lo wanganga Famanu mafa fetai Ole atua ole babau Na teru Sia Elo It's not far, it's here. Yes, your presence is with us. We dance before you, we worship you. Yasota, Yatata, Satatata, Igatoto, Gata, Oh, yes, 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 Matulo Mamalu, why Sawi le May Islet and Nata and Yamato Loe, Yamato Loe, Mato Tua, go to. Tua, Bibela Lila, Fiafi.
from our spirit. We worship, we honor, we glorify you. Hallelujah. Hallelujah. Keep going. Yes. Yes. Hallelujah. God is among us. The presence of God is here with us. Oh, go so toria makoso cho. Hallelujah. La ingole tua fafetai. Wa manoita ua ba aile mamalu. O mamalu go cho go magigi get cha magigi. Hallelujah. Joy. Famanu mafafetai ole atua ole baba. Hallelujah. Lift up our voices. See ya lo leo atua langa. See ya elo leo malanga. Awesome God, we serve your presence. Hallelujah. We worship, we honor you tonight, Father. We glorify. Glory. Hallelujah. La ngole tsua le nei po sa no le fionga le tsua le mamao. Fia lo ine. Lo ya tatou. He is here with us. Hallelujah. See ya tu leo tatou lima lo fia fa aftai tu le nei fia fi. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Ole whenga inga wa tātou wolaina. Ole whenga inga lewa ia I tātou whamai sa tangata ese sa mamao. Ao lewa o mai whaafitai whamanua toi o tātou wanganga I lo tātou watua I le leipo. Hallelujah.
Yes, Lord. Yes. Yes. Hallelujah. Tell him, Noah, let's fellowship with his spirit. Mafuta ile fiavi mafuta ile nga. You know, he is here with us. Hallelujah. Hallelujah. He's not far. He's here. I perceive a fire let in mafuta. He is looking at you. Hallelujah. Lo mafuta ina itacho. Amen.
Amen. Ifo atu ya te oi. Thank you, Jesus. Fitaya nganga pa iya. Yes. Fitaya nganga pa iya upu moni upu tonu upu le nganga. Oh, by Lord. Faitaulanga pea. Yes, sa atu I tatou. Yes, sa atu le loto whawhitai I te ia. Long. Everyone worship. Yes. Faitaulanga tangata uma I le tua le lea fiafi. Amen, amen, amen. Yes. Hallelujah. Yes. Best out, Tato with best out to Yataya. We are fighting singer. We are fighting singer. Ilo suafa esili singea. Ele aise tu samare. Ele aise tu samare. Yes. Heaven is here. Le mamalu le na ulo ile menai. Oh, we worship you tonight. We worship. Yes, Lord. Ifo atu ya te oi. Yes, au tātou la ngona le anganga o le atua le leia fiafi. Fia I le tātou la ngona ina lo na anganga pa ia. Oh, we worship you tonight. We thank you, Jesus. Yes, Lord. We are standing before the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah.
Mātou te ifo ia te oe. Nā oe te tau na mātou wifo iai. Mātou te pipi ia te oe. Hallelujah, mātou te ifo ia te oe. Worship. Kosha tola makasa. Lift up our hearts, Mātou te ifo atu ia te oe. Mātou te ifo, matapu ai, ia Yehova. Mātou te ifo, matapu ai, ia Yehova. We bow down before you. We bow down. We bow down and worship Yahweh. We bow down before you. We bow down and worship Yahweh. Sing it again. We bow down and worship you. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh.
au le suafa le la. Mala au le suafa o Yehova. Yehova. Yes. The mighty name of Jehovah. Jehovah, oi, Jehovah. Yes. Jehovah. Jehovah. Powerful. The bala aule swafa. The batachia. Jehovah. Le swafa, it's the lengona le famalolonga, it's the lengona le filemu, it's the lengona wa yai le famalolonga le swafa Yesu, Yoba, Yoba oi, Yoba, Malolonga le fiafile nei. Sono le fale nei o mato bala au lo swafa Yehova. O le swafa mawalunga. O le swafa e matautia. E luluwina mea uma. E tete mu satani. Mana au ile mana o le swafa o Yehova. I just pray for you in the name of Jesus. The powerful name of Jesus. The Jesus we believe that lives in us. Ole tua lo wanganga lo fio ya mato. Fa malolo ina mato mato yaso umma. Te mi uma mato te ala mai le aso mato te whaafitai le wha malolonga i le suafa Yesu Keriso. Mato momoe le po mato te langona lau wha malolonga. Hallelujah, te talo moe mai moa mai le nefiafi oio mana mia le te talo i sosa vaenga. Ia pae atu lo wanganga i le nei po Yesu. I mwhaina wha maloloina te ngata uma i le mana o mato fia fia. I le mawalunga o lo supernatural power of you, Jesus. Ole mana mawalunga le na. Matu te talo matu inatu. Lau auna lo matu te mali nei po. That supernatural power. Whaamalo sia i le tino. Whaamalo loina le tino ma le mawhauwhau. E le yaso ma le aumranga mai le tai au ma le leia whaawau lo wanganga. Hallelujah. Church, let's pray for our dad. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, we pray for our dad. Hallelujah. The strength against all strength. The hope against all hope. Hallelujah. Use him in your mighty ways. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you for your word. Hallelujah. We feel the presence of the Lord.
Whawhatai lau upu mo I mātou le nei po. Hallelujah. In your mighty name, Jesus, we pray. Tātou alalanga whaatasi. Amene. Amene. Give me a smile. Se still tilu mai tātou. Whaasanga le lesi tangata smile e me whaata alofa iai. Hallelujah. Olau smile. E te vai atu iai wa whaamalosi mai le usole nā. Wa fifia mai le usole nā. Okay. Umolon tātou whaata alofa. Tātou walala mai lalo whaafitai. Omono usule o pese le nei po whaafiro i atu sa uninga le fiafi. Ya, tātou walala mai lalo whaafitai le vasenga le ale. Alfa uyaso. Ia le li whaafitai lau tatalo mo tātou mātua. Ai mea na le la, ele au unanga le leia so vi ele li. O le mana lilo le atua. Na te whaatupuina le maalos. Ia tu dea le leia fiafi. Ia, le sa au una atu mam. Ia, e le nasa uninga o mai atu. Le fui lau whainga aluenga le leipo, whalitua. Le hau sinisina. Ia le lo le tātou ainga. Sengo te tai. Pa ia mal mamalu o whaia na mafuta le leipo. Whaafitai wa e sumai. Ia, pe o ai atu le lotu le pe wa umi te le tu tau leo mai le si vaenga. Ia vi ia le atua le fiafi. Whawheloi fo I nisi o whaia na mafuta le fiafi le maua. Sunga ia Sani. Ia, mastasi fo I o le tātou ainga o lo I tua I o talofa. Welcome. Whawheloi atu le leipo. Au nanga male service in leipo. Ia ale maola. Ia te oe lo su ma le fiafi whaia le atua me sili mo tātou. Te mana o tū lava no te le. Tātou te maa. Ia e wha uma toilang na la hunga lea na wha uma na le la. A whai te le lotu na le la. Amu ia la oe wai tātou. Te taula e lotu tae au, lotu lea wuli, lotu lea fiafi. O le taulanga tae au, ma le taulanga fiafi. A whai la wa e misil taulanga tae au. Ia wha fonga le lea fiafi le nei. Tui, usu tātou besi. Ma nai ale tūtūli me e wha unga. Amu ia I la tau nei. Na tau te la ngona le wha unga I te mi uma. Sa auni le tātou pese nei a fiafi. Ia ona tuina alo ia tuli le tātou te maa. O le fiong pa ia le tua. Ia whai wele le leipo. Whamia tele le tua le leipo. Ia ona suafa Yesu. Amen. See
tai tama. Aftai long malu. Aftai watanga I mātou o na mātou ulu I long malu. What an opportunity we have. Father, we worship and praise and honor the name above all names, the name of Jesus. Manuia o mātou loto, mātou te whaalongo I lau a whioa pa ia. Tai ngalue mai o lo nganga I o mātou loto I le neipo. I ia oe whapavau, ala langa le whanau o le atua amene. Mr. Tupati whamanuia mo I lātou o lo ngā lue le neipo, ka tai e vakese. Oh. Ya, manuia le nei e fiafi le alofa o le atua, nau a whawhelo I atu le whaife au, ya, mo le nei fo I a fiafi, ya whaftai fo I lautou talo mai, le tātou kālesia, Livingstone Evangelism Ministry. Really appreciate your prayers. Tai fo I lautou uma o loo, tapua I whaatasi mai I le fale, ya, whea lava le atunu unai te iai. Ya. Greetings in the name of Jesus. Hope you'll enjoy the worship. Manai ai o lo ulu I le mamalu o le atua. Ya. So la tusi I le Ioannes fulmalfa. Ya. Faisa e mai moa mai ma e ki mai lau tatu live stream in the morning. Yeah. Now e continue atu le la unga le na ona e manui ale loto I o tatou vai taimi I le fio mai o le alo o le atua ina ua iai Yesu langa ina uanga sala le tangata tu pela tusi ile Ioannes fulmalfa tu pe na la tusi ya na e fa fonga mai le na ya utala ia fi fai atu ona ina ua anga sala le tangata e te vaai iai le alu ese o le tangata mai le atua. Fai mai na tulia ese le tangata. Tulia le tangata mai the oasis garden. Po le fato anga e tafe iai le vai e fua mai. E lau ola in every season loingo talai e le aise la au pe ave mai ele ngata ua tuli ese le tangata ai fai mai ua local gate e o le tangata I le ola so o le mea fai ngata lia ya na uva ai iai mea ia pe fai loa mai ele atua ua o le memua mua e sele tā ua I lo loto na o mafau ia mai o le tangata ua maua e le tangata le poto e whaasese. It's a wisdom to deceive. Langa o le tala al fafine o Eva fai mai ua whaasese mai le ngata ia te ona o ave I leo le fua o le la au ai ei la utane ai fai mai o le ngata o le manu e sili lo nata mai a o le ata mai na whaasese ai le fafine ua I le fafine foi le poto
na te whaase ai lana tane. So the problem with men today, they have the wisdom that deceives people. And even the church today, even families, even governments, no, like in politics, ai te loi I mea nei, a le poto tangata whaile mea whase, ua whau pisinisi I le poto tau wha se, ua whau tō whinga I le poto tau wha se. A manao e maua lunga lo tūlanga, they are using that. O se mea, o se. The other thing is, ina ua sele tangata, ua tuli e sele tangata male. Whai mai le tala le atua, whai mai, wow, look at the man. It is like one of us. That's what God said. Whai mai, ua pei le tangata o so tātou. Whai mai, ua nei loa le lei ma le leanga. What that means is, ua I le tangata le me ta o le filinga. Ai whai mai, ua fili le ola po le oti. Ie vai atu ai oti ai filia. Because ole mele ia malama ile lalolangi le o tatu nofo ai. Now, we are using, ua whai atu le mea te oe, choose. Whakia oe, fili. Ara fili. Ole mena maua le tangata, mai le taimi na whaasea I le fili. Are you all right? Pia fōlinga mai. Ele I tuua I le tangata, se mea na te fili. Ona ele I loa le tangata le leanga. Ele I loa le tangata le leanga. Na o le lei. Na ave ia I le atua. So, ole mea te fia tala noa I le fia fili ne. Hallelujah. Amen. Amen. To my interpretation, ele se mea le atua fili. A wala nena watu fili ya te oe. E te fili, wa te ia me, so le a, ole mea ngu fili, ele ukoe la vea. Amen. A ole atua ia. Ele ia watu te fili, ngā mele leia na watu ele atua. Ile ua tangata. Ele ngata la, ufa mai, ua peia o se atua. Bulanga o tala na te Apollo, e te aia iloa, peia o se atua. E te iloa le lei, ma le leanga. Ai le whaia le atua le tangata, na te iloa se leanga ma se a. Amen. Lea lau o tātou wola, ina le mea lea. E iar fili se mea mānaia. A te ilo e whamai, ole mea lea, ole ina wa sau lea nganga pa ia. Amen. Whamai, ole mea lea I o ile talinga, ele I pai iai, ele I o ile loto. Wa whai loa mai e lea nganga pa ia. You know, even the mind of Christ, the Holy Spirit is given to us the mind of Christ. Ele mayala the mind of Christ ka ke choosai. God gave us the mind of Christ so we can know the best, the plans of God. Amen. Praise the Lord. Eila le taime whai mai ai. Whai mai, o le tangata e fuafua. A o le atua na te whātau nu. What? The Bible says, man plans, but God fulfills. If I tell you to share Jeremiah, I have plans for you. So what are those men's stupid plans? Amen? Olona winga, nga plan al tangata. Ai le fa fulfilling ai le atua. Ai langa plan le tangata. Langa mo ku yai. If ele ku ye le atua,
ai nga se lo tangata nga ai lo tangata la au pe lo le atua e fai mai le atua e fia poto atu i le atua hallelujah pa wala me te lo ai me mo ia le atua be in the spirit of God. So if you come with the nice mind of man, you have to choose. But if you go with the mind of Christ, you don't need to choose. God has given to you the best plan. Praise the Lord. Amen. Le la la alu ne ia fia fa pe we fa pe usa fili se le ai nga sala lo tangata wo lo mai le atua tangata wo pe se atua tangata wo vai o le anga le o mai le time ni fa mai wo le anga le mele le ai le mele anga o le fili ngata okay la sa lo tu fa la unga wo le se lo le wo le se si lo tu in the morning, okay. Praise the Lord. Amen. O le fai palu sulua. Ioannes fulmalfa. Fai upelus fulmalelua. Tanga iai. Ai fai tau mai ma. A ele fia fai tau mata pe iai. Fai tau ia, ua fai mai ia te ia yuta, e le o le se kara lea. Lea li ie, pe se a le mea o le a e faali mai ai oe ia te i mātou. A ele o le lalolangi. Hallelujah. How is it that you will manifest yourself to us and not to the world? O te whetala noa I se mea whapea e manuia I alo uloto, the manifestation of Christ. Po le whaali mai o ke riso. E mafua tala lea Yesu. Ina ua whai mai Yesu, o I o le alu. Mai o I o le alu. Ia, whai mai le au so. O whea alu iai. A wafoi, wai loa e Yesu. Ua atu vale ale au so. Atu vale means popole. Ua atu, ma le atu o le vale. Ua pei ua whaali a whaangalele a. Ua whiwhewe le au so. Ta whewhe ai alu Yesu. Ai whai mai le tala Yesu I le Ioannes fuluma le ono nai luma atu. Mai le whai mai Yesu whai mai. E ta tau ona o walu. Langa a o ta ua uma mea ia te outou. E whai nga tau na outou talia. O le winga, tau te le malama. Langa e o a ia Yesu. Na sau Yesu. E le malama I lau langi. E o ala tau wanu. E le malama ai. Whai wawenga. Wha malolo mai. Tutuli te moni. Ai le malama. A tonu tātou te whaapea. Te minei. Anga o I ngei la Yesu. Anga I ngei vo Yesu. E kukusa leleia. Le lopo o e leisi wawao ngā tā mai I tau whasinga o Yesu. Amen. A leo tātou no nofo nei te tonu o le wharisa. Wanga, e ei te mipe wanga lea tātou o langa tuai. Sa tātou wa I tui ai le atua.
Alewa e alala ni farsa. Mo utua tu fo ya wi. That's why every time I pray, I cry. I weep and I said, who am I, Lord? Why ya uritangata wa e alofa mai ai. Ina ua o maua le manuia o le ali. Le o le Ioana la sfulu ma le fa. Le ua fai atu Yesu i ona so. Aua le atu atu vale. Aua tau te popole. Fa tua tua mai ate. Ina lita ma. Fa tua tua mai ate o Yesu lea. Fai mai. O le tele i o mea lailunga. Fale lailunga. Tau te atu tau nofo ai. Aiva ai. O le la walu. La walu ngā. Au te whate o tau ana le ai. Manu o te alu ai. O te toi sau. O te toi sau. E walama le tala na Yesu fai mai. E toi sau. E tau mai a tātou. E sa o ale mea lea. E si itiale. E sau Yesu e watu lana. Lana e ka le sia. O le taimi foile nei. Ua te tau ona matua. Ta pena le ka le sia. Because o le taimi le iai wa limit. Like wa koe kiekia. Tātou te le i loa le. O ka whaile sa whaila utala na lela. Na lela. O la hae ngā solo ai se kau wha malolo la kou mai. Ma tau tuli la kou ke mongi. Ma kau wa. But Jesus is not coming to take that kind of church. Nei te wai, ele sau Yesu e watu se lotu o la e kau whekuri po wha malolo ila ko ke mongi. E sau Yesu e watu le ka le sia ea, le se ila. Al whala velave, e ia mai, e ia te mongi. As I utala noa lana le lai le tae au. The manifestation of Christ through his word. O le whaali mai o keriso. I lana upu. Na mai lea. O ngā le whauai. O le upu le atua le ele ngata ina. Ina whauai tātou ia tātou ilo te ele tino. Nā o le kingo e whaalawe lawe. Ai whau tātou ina ia. Tupulo tātou. Whaatua-tua. O le whaatua-tua lana, e kuria ia kangaka ia lanke mong. Pe whai sou tofi le lotu pe, le sou tofi le lotu. It doesn't matter as long as you are a believer. Amen. Ava pe te maia mai whapea. Dad, can you pray for me? Ele fa peleanga. But okay, I'll pray for you. Ale kale sia la sau Yesu e vatu. E sau, po uman kuri. Ora kau ki ngā e a kuri. Hallelujah. Well, like ole upu ole tuli. Kai pea ngā kuri ia kamu malfatoanga. Whape ngā fo ke maua lo Yesu. O mei o ki ngā ore kingo mea. E kire whape, tu awha Yesu. Man, you kick it out. Hallelujah. Amen. Luko ta foi lea. Ia tupu o tātou whaatua-tua i le level. E te matua i louti ngā. E te matua i ke mongi e te hoa i sol. O lea tuala, po Yesu ke riso. O lea la ua whai mai. O lea o walu. Ia whai atu fo ia le li la o Filipo ma. La tala whai ia Toma. Ma Toma le whai ia Yesu. Whai mai. E ma whai ona whai noa. Ma tama ia mātou. Whai mai Yesu. Lewa kerenga loku e kako loku ai. Wa lewa ona o iai a te outou.
ai tau te leilo. Na whapea lea, in tangata whapea o le lotu. E iai. E sa o alingo fua. Ai le malama ia Yesu. Amen. Ia le foi lao. Sole, maro san. E fe sole ia o son. Ia manga ia. Le lau tatou wo nei le tai. O le mela le fai mai ele tala le na wa. O toi fasili, o fasili e tele ala nga fa matala le tala toma. Mar tala Filippo. O tala Filippo mai e fete alu iai. Tala le si eli ina fa me fa ilo matama. Ele sa fai tau tala la yuta. For my, why you show yourself to us? Le mo ke fa sanga ku anga ro ke la unga mai ya mato. Ame ke le fa sanga lolangi. La unga lolangi. Fai lo yele tala la Yesu. Wal fai pe luas furtonu. Ma tu ai esal fasili. Esal fasili aiuta. Esal kadi a Yesu. Hallelujah. Yang tali lo leo Yesu, tali na. E te alu te whalongo la unga le larkaya. Tu inga la ku la unga. O le mele le fai mai. Tanga ia fai upo ila loif. Iso, me foi le sau so lunga I. Okay. Hallelujah. Ya pe mana ia la fai tau pe ni te wa ili lopo felmele wa fai pe lusu tolu John chapter 14 verse 23 lela fai tau anga lu tolu lu fa lo lima anga na fato a mau le tatou matua le nei ile lu ono okay. Ona talia tu lea o Yesu o fa pe atu ia teia a fai alofa mai se tasi ia tau e tau sia e ia la upu e alofa fo ilo tama ia teia e o mai fo I ma ua ia teia ma tau tino nofo mai ia o fasili la le me te faali mai ai ma o ia ma tau ai le faali lalang al wakur kali o tali lea o kali lea fa mai alofa tau sile u mai a tau sia le upu fa mai ona alofa tu le tama ia te oe fai mai le o au o tala Yesu o au martama mate o atu mate no nofo maia. What that means is the Father and the Father and Jesus, they will come and make a home with you. Hoko le mangai ai o le me va persole fe no fa matalanga la mangai anga I me fo ina manuia no talo to fo ile me sa we ale ilalo fai mai lo le tala a Yesu I fai pe lo suli ma mai o mea ia wa o fai atu ai ate utou manu o tou sila mai au tu atu hallelujah o le wingo tala a Yesu a tou le iloa tali le fasili lea e mai mau le taimi tou te whaasanga ia Yesu a tou te le malama ia Yesu so le pāti mua la, ua whaailoa mai Yesu, ua whaali mai Yesu, I a tātou, e winga I lana upu, through his word. Awa o le tuspa ia nai loa au, o le upu a Yesu, mo oe. A ele tausia la le upulena. E te leilo Yesu. You can read it, you can study it, if you can't keep it. E mawhai ona e whai tau ai, e mawhai ona e sua ai. Ma ngai e or kalavo I leka o karasa mai, teu le afionga a le atua, ina nei, sala ia. Hallelujah. Na vele, na I lo ai lea. E sale me tau o le teu I le loto.
e sale me ta'u le teu i le loto. Sua lau tusi i le Ioane tolu, fai upu e hono, ma le fai upu e fitu. Ioane o lona mata upu e tolu, fai upu e ono, ma le fai upu e fitu. Can you read it, please? Fai tau ia, a tupe, please. Can you read it? Ki man me le, sorry. O le wa whanau mai I la le tino. O le tino lea. O le wa whanau mai fo'i I le anganga. O le anganga lea. Awe te ofo wana o whai atu ia te oe. E ao ina toi whanau mai o tō. Balulo. E angi I le matangi le mea loto I ai o ia. E te whaalongo fo'i I lo nangi. Ai e te lei loa le mea na sawai ma le mea al watu I ai. E whaapea I lato uma o e wa whanau mai e le anganga. Nga, mela lea o leu te fia tala noa tua I lo loto I le fia file nei. Mole whaai loa mai o Yesu e le anganga pa ia. Fai upe lua sifuru ma leono le tusi lea sifuru whaatu pe wha mole. Fai upe lua sifuru ono. Fai upe lua sifuru ono. O le Ioane sufa. Hallelujah. A o le fiso soani o le anganga pa ia lea. E awina mai le tamaa I lo ingoa. O ia lava na te o ia te o tau I mea umalava. E wha manatu mai foi o ia te o tau I mea uma ua ofa ia tuai ia te o tau. Amen. So, my topic for tonight is the manifestation of Christ through the Spirit or through the Helper. Ua whailoa mai Yesu ia tātou. E ala I le ngā luenga ale whasoasoani. Ai se ala na tautala le tuspa ia I le mea lea ua whao ngā mai le anganga pa ia. Mana tua, o le anganga pa ia, o le atua. The Holy Spirit is the third person of God. O le atua le anganga pa ia. Ai whai ngoa Yesu le anganga pa ia I le taimi lea. O le fisosoani. Like, o le isi pāta o le tala, o le melna, o le fisosoani. O le tala Yesu fa mai. O le asau le fisosoani. Just like me. O le winga o le tala voi lea. O le asau le persona o le atua. Na te wha hau au wina atu le. Le mena. Lana ia Yesu. Asau la le anganga pa ia. Whanai, ina ua sau Yesu, na sau male ingoa o lona tamaa. But when the Holy Spirit comes, wha mai Yesu, e awina mai le sosoani, e ala I loo ingoa o le ingoa Yesu. Hallelujah. Mela na, a ngā lua I le ngā luenga le nganga pa ia, you have to mention the name Jesus. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 12. Ai le leian mole, so e meltus pa ia mana ia. Mua ko ni tom tau pas fun malua, ma sana no fai atu ai. Ele ma fai nga fai Yesu ma o wali. Pe a leif so sang. Fai tau fa mol fa pe tolu ma to be please. O le nei o te whaelo atu ia te o tau. E le ai lava se tangata e tau tala I le anganga o le tua wana tau ana te meina o Yesu. Kan a le ai le anganga pa ia. Jesus means nothing to your life. That's why we have no choice. Ile ko isi mea kau ki whiriwhiri ai. So se tangata ola lava na te le talia le anganga pa ia. Ele malama le tangata na I le whaali mai o Yesu. Ma nai ai o le tala lea Paulo le whai a konito. Konito! Ele ai se winga o Yesu. E tau ani tema Yesu. Pe ale ai le nganga pa ia. Saul whai puna so I wha mori tupe. E le ai fo se tasi na te mwhai on ta ua o Yesu o le li. A le se anoa le anganga pa ia. Without the Holy Spirit,
Jesus is not the Lord of your life. Amen. E mantua foi. A le ai so wali. E longa winga. E te lua whaafesa ngai. E lakur ke mongi mangu malo. Ma nei e o le tala le whaie. E Yesu pe ia le luka lusfulu. I think. Na wha mai le tala Yesu ia Petelu. Petelu. Ua manao mai satani. E tu atu oe. E lulu. Whai mai. Ua manao mai. Pia whaolinga mai. E lea lui whasao sa kangi iang kangaka. E kamusau le pule o Yesu. So if Jesus is not your pule, ia laku sa ola sa kangi lau su. But if Jesus is your Lord, e de sa kangi ake oi. E di fo fa iai ku umaya. Ole minga lau tal te mo tu se yop. Fai mai le tala ale atua ya Satan. Satan, have you considered my servant? E ke ngai mai ai. A fa mai sa kan ile ma fa ngau fai se me langa ngai ke ufi. You are covering. Fai mai le Satan ku mai la. Ke no me lenga loku aku nga loku le nga yo pu ko loku. Kalanga sa ke me lenga loku aku nga laku yo pu nga ya oi. La ngai ke ufi ufia. Oh my God, Senhor. Fa mai lo le atua, ia le la atua atu. Ai sanga e pa ilonga ola. Hallelujah. Il fa maungi ngol fenga ngfo. Il fa maungi ngol fenga ngtuai. So Christ must be you need ye lenga pa ia. Langa ole nganga pa ia. E fai e Yesu mauri. Alua tula me fai tau lolang. E fa mo o ya Yesu. We fa longo masani ya tanga tampai. Wa malo fo sa kangi. Malo so. Yo tamai ti foi la fa longo ti foi la tu tamama la tu tina. Wa malo fo sa kangi la ko wai. Fa pelea, po feo ia Yesu. Fai mai tuspa ia. Se ilonga fai, Yesu mo wali. O ngalatu leo sakang. Kala ngomo moma Yesu. Hallelujah. Te ilonga. O iselo umana o e fa matala ku. Fa pear ku spa ia i tangata. Ia fia fai Yesu umakangaka. E va ai ane tamaiti lato tina. Fa pear. Fe ya mama. E Yesu ma ia ilunga tau i hal. E fa ia kuleisi. E ngaka irka ku falele. That's all right. That's all right. Dea ngase kia mama. Ngase kia mama. Amen. Tilo, o taimi uma melea. So, the manifestation now le nganga pa ia, mua. Hallelujah. Hallelujah. For my the manifestation of Christ through the Spirit, that will be with us forever. Ole mele le yaile a manifest pe a faali mai Yesu ele anganga pa ia e tu mau e fa vavau. Mena fe mai ele tala wel mai, don't grieve the Spirit of God. Aisa langa o ia nga te fa tu mawinga le lua mafutanga mai Yesu. Hallelujah. So the more ole tele o lo taimi male nganga o le atua.
vai foi la ye le mele le na fai tau tu nei le lua le tolu le Ioane fai upe ono fitu valu fai mai o tangata uma na fana naui le anganga longo mi o tala o tangata uma lo lato tamale anganga pa ia o tangata uma lo lato tamale anganga pa ia fai mai e pei i lato o le matangi e le iloa le mea ngasauai e le iloa fo i le mea alu iai o le wingo tala voi nei and I'm like kilo ave timi o ke fai tau e fa malama lama i le nganga o le tua na wo mimika fa pe sa oa a fai ele i fa longo asa tangata ia Kuki Alolaii fa pe a o ko ai o se angel ia so ia ai le iloa e se al menga usau ai o tangata foi ngala ko lo au fa pala ko ke alu se le e se me once you were born in the spirit nga e valea i le la o fa ngau le nga e se al me telo wa all black sheep al fa ngau lo kinga e se al direction le ave o le nganga o le to aisa lango tangata fa na le nganga e pe ol makangi le ilol men sa wai e se vol me mena vate au te kau kala so e ke le mafai se bea a fai ele i maua se ka vale lo ka man ki sol fangu ele fa pe ola ki sol fangu ko ma no a o fa na wi le nganga o lo tama le nganga pa ia nga lua tu ale nganga pa ia se i mai ya ule me se nga o yai ave le me lai manga o yai ai mai le ai mana o fa ali o ke riso le nga luenga le nganga pa ia ngai tu mau o le faalinga o ke riso i le tangata o le nganga pa ia o le faalinga e sale ku mau hallelujah ale na e fa nau i le nganga fai mai le fa ngau o tingo fa ngau le nganga o le nganga fai mai lo tala a Yesu ngo fai ai lo kamal nga oi o ninton tambo fai mai sole e ke a o ke fai a onga le kuspa ia ri ate le lo me ai a mai le Yesu e te re ofo nga o fai atu ai e te tauana e toi fana hallelujah amen afa pe o tangata fa tau va il manato tangata born in the spirit and you will be like a wind e ke le kau pole po fe ke alu iai praise the Lord ile tau ana ua o e te tatalo o lo ta male nganga pa ia o le mafutanga ma Yesu le manifest e tu mau pe ana fai atu e ma fai ona fai fon tatalo lotu ai lenka ngaka kakalo ngaka they have prayer program but they don't have prayer lives amen a vivi ingel forsa fa pe kakalo ai al fali le kai fa ko pe kuai mai foi la so sa se fa o fol vai ve au hallelujah you know the church is trying to do all those plans wo fai nei por kalame lotu la kawa ma esele life ko inga life ke siango o la tanga
Amen. Ngai vai le vi ai o a le lima le ia pa le po le kari. Hallelujah. Boom. Ke fa lo ka o le vi ka. Ala kulole ala wala fa fanga. Ko ke le pe ko ka mar ko ang kakalo. Ai lo nga o al farsa de sia. Ia tango lolo fai po kala mai tato na pongi fa su aso war kan ni fa nga ke i oka pi malingi te talo tangata, but their lives they don't have that prayer in their lives. Ia uma fai po kala kalo le fa lisi martin i ko fai lisi po kala se longa me fa pe nga fa kalo fa ai me sa fai nga me ya le fai me fa pe le o kalo o fai aku oh. The problem is the manifestation of Christ in the Spirit is not with them. Are you all right? It's so angalo e ke malama i le mafutanga le male nganga pa ia. Nga e loa lea o ingale faali e Yesu. If you mafuta la ya Yesu, be in the Spirit. Al fala velavi, a fai tele I fa na wile nganga, ol polo polemi la nga ol mea. So first you have to be born in the Spirit, and the Spirit will make Jesus the Lord of your life, and then your life will be full of prayer. Hallelujah. Whoa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Here foi fato tato tem que talo. E ia lei tu lá le som lá to. Oi se foi lá fai mai. E coi fai ska ko meeting Jesus. Manga ia. A tilo oi. Wow, ngale lockdown. Hallelujah. Tilo ma ngai o lockdown. Sa oa ke vai nga free lo foi le mea. E level 1 no le mea, a ver fai nga ia lock. Ar kai bilenga pinga mau le lockdown le vai mai. Fi lokua. Loku kalinga la mo. Hallelujah. O fa pe ke alunge ya aten. E ko local me. Awa fo el taimi lena fai le fale. Even all in my home, I can feel enjoy it. I love to see the Facebook, lea inga, vatua, ta sele lat fasiua, fai mele lotu fale. Fape, oh, I wish. E fape na ya. Now na tatalo or selau, a wiri amatale lotu o tu il selau. Ufape, pe ala, lela tatala level 1 na. Sa o ale tala lea. Aungi faita ko masa o loto li polonga. Me voi lea. A e sau ya Yesu. E fai oe ma polonga Yesu. Te loe. Umana maliu Yesu e fai maangalo la unga sala. To e fai kau ma oe. Hai mai lea. Yo tau loa fai tau o tau. Ile toto Yesu. Ole mea lea. Yo tau vivi ile atua. Yo o tau. Tino mau o tau hanana. Hallelujah. Amen. Toi mana tua so ia vo ia uman la unga tau na watu apunga pai paka ele ko sauni me ko sa ko la unga ape. I enjoy it. I used to be an athlete.
Masangi me le kolengi. Kero au kolengi kaule o ke kaule af. Au ke la unga lo. Si singa mai ai I. I love it. Mas au pati mo Yesu. Thank you, Jesus. You know, like, lua, o le faali mai o ke riso I le anganga. O le upumoni e tumau. So the manifestation of Christ in the Spirit of truth that will dwells with you and will be in you. So when I like, o le faali e ke riso ya te oe. Ma foi la waru Yesu. Le la fai mai Yesu la kur fasili. La me ke faali me amato. Ia amaka long fa Yesu. When the helper comes. O le nganga pa ia lea e faali atunga outou au ia te outou. Ina ia tu mau le upumoni. Ia fai le upumoni mau. Ia ngofo le upumongi ia te oe. When you go to work, you take the spirit of truth there. Awai me vangal mai. E loko ya oe. Fai mai soli. Fa pe ma ko le fa ola inga. E se al me la fai ol fa ngaluenga. The thing is, e alu tangata. I call the truth in lako fali. Amen. La tu lota talala na mama fai poi potu ilanga tanga. O te lo fai kwanga le kala fa walu ai tu le truth. Tu le upomoni. E te masani lo ile nganga pa ia. Ko I e fefe ai petelo. Langa o le faali le ke riso. O le nganga o le upumoni. O le mele ale nganga e fai ia Yesu. Nga ke fa mangaku ku ia ke oe. The more you fear to the Spirit of God, the more the Spirit of God tells you the truth. Amen. Tu sa lete sau o sa fulu minute te al temi loto e fa mele nganga pa ia. A o lo shapi ai or kai mer fai ngaluenga. Ele itale fitu lo tem au e clock in. A uma o tal fa ala u fai pule. E ese si overtime. Fa pele o le nganga pa ia wa te oe lo le nganga pa ia amata lo le tala no tu le nganga pa ia te oe the difference of the flesh and the spirit apia ma I mau pe anga e fa pe ngai le fa ngal wenga la tu o le lotu ale fa mai ka fia lo wa ai langa fa mai kwa u mikele la unga la fa fe e ma ngai le loku la le ka I li mami nguke ka api Hallelujah. Faya yang evi inga, faya yang evi inga. Hallelujah. O te mantua so yo. O fai launga il matou kalesia le tau atua. O te fai launga, o te fai lau tusi le au lotu. Taimina. Ya o tai la nga sa tai la utalvo o ke fai o mame lo fai fa e lo fai la ia tatu mena tatu na ele tu tono farsala lo fai lo tu tu fafo e tu fafo le la lo fai lo tu io ta fa ia la la ia te vai o mai le o isia o li ina vanal e o mai le fat tau mal te mi life a fai te talo le te talo wa te puni el farsa ia no mai lo le awa ula leu te fa o laina mau fa pea malama nei tangata I le atua nau fa pele
Le tai mau ka le se Pentekoso. Bo te ia. Lo lifo le se ka le se Pentekoso ile sol na wato. Ha sole. E fe lo kul fa le ko ngungo. Vali atua e le popole i le taimi e fai ele loto. No va pele, ala fu faula ina nganga o le problem le. Ele o mafuta ina le nganga pa ia. The only way you can hear the voice of the Spirit tell you the truth when you are with the Spirit of God. Ai mga oi mea sa o lo wolanga ko anga ile nganga pa ia. If you want to love your spouse, sa'o, ko anga ilangang pa ia. E tele ko anga lo ilangang pa ia. E whaiaror kalal nga, e alang ka ngofo ka maiki. Au ka ua ia, o levanga ka eisor whangu. Be in the Spirit. And the Spirit of truth will be with you forever. Hallelujah. Mena leina tau tala tu spa ia whenga inga tua tu se malaki. Pamai, e ala nga mga o ia le lei le mafutanga le urunga li I luma o lea tua. Pa ia, inga ia, whana nau mai ta maiti a lea tua. Godly children. Hallelujah. So, if you're married, it's not godly. That's why the children are not godly. Kofa. Praise the Lord. The third thing is, o le whaali mai o ke riso I ngā luenga whaamatua a lea nganga pa ia. The manifestation of Christ in a parenting work of the Spirit. Mena len fai mai, o te le tu ua o tau e matu oti. O te iai a te o tau. Christ, e manifest lea nganga, e manifest Yesu I le ngā luenga lea nganga pa ia. O le ngā luenga wha matua. It's a parenting work. Hallelujah. Amen. Amen. Mea na awhai ei mea au lotu. A whapea o ko inga lea, o whawhinga le whanga ka miki. E whaake lea mea ai alanga whanga. Oh my! E kursang misi e kasi, e saulo lang whanga, kai kursang misi. A te lo a fia ngai le nganga pa ia. E te ofo I le atua. E kausi le atua lau whangau. E wheololo aku lau tausi lau whangau le kausi le atua. It's a parenting work of the Spirit. That's a manifestation of Christ. Hallelujah. Mena lea laina tutupu mei lotu, fai kengi. Wale kantonu, wale silesi. Wale aisea nganga wha matua o Yesu e whaali mai le lotu. Langa le matangi le loku le nganga pa ia. Langa o le loto, o le nganga wha matua le o le nganga pa ia. Na ke fōfolo loko pe ati ngā. A whai e seisi lau tala. Ai latu le nganga wha adadio. O le nganga pa ia. Mwhati ati oe, my dear, don't worry. Pe pa ia kule lima o louto maa ma louti ngā ia te oe. A ele fia I le nganga pa ia o le atua. Ia wai mauar kako menga e toso isi. A si isi.
Hallelujah. Eu fo fai au so fe fila ngai kengi. E alo fai vai ngale to anga fai mas fulu ai. E alo fai vai ngale to anga me ka pengal fatsa. Ai le alo fai au fai yang. But the Spirit of God manifests Christ with a parenting work of the Spirit. Ti mga alo fa mongi ya sesi ya ke oi. Fia le nganga le tua. Nau i le nganga le. O i ngai te iloi, le tioa a fai mai Yesu a o le halu, ele a wina mai. John chapter 16. Fa mai, o le mea lea, e te tau na walu. A o le halu, ele sau le nganga lea. Langa mi faina ya Yesu yu taia, a ele i Galilaya. O tau mau mai. O le nganga paia, o le atua I mea uma. O le nganga paia, o Yesu I mea uma. O le nganga paia, o le tamai mea uma. The three person of God anywhere. It's by the Spirit. Hallelujah. Amen. A fai o esta mai tite te lelo, po fai ilo ka mamalo tinga. A leki ngofo ilo grandpa, malo grandmother. You need a parenting work of the Spirit in your life. Awa fo yele ilo asilo matuwal me like ka milonge. Young people, you need a parenting work of the Spirit. That's a manifestation of Christ. Hallelujah. Wonderful Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. O le whaali mai o ke riso I le nganga o le ola e le iloa e le lalolangi. The manifestation of Christ in the spirit of life that the world cannot see. On me voi le solo to see il Romans chapter 8. Romans chapter 8. Fai mai ele ai se fa sala ye o ya keriso o e le savavali I latino ai la le nganga awa o le tula fono ale nganga o le ola ua ia ke riso Yesu, ua tu sau noa mai lea ia te hau. Whai tau mai, tupeta mea nafa mana. Ua tu sau noa mai lea ia te hau, nai tu la fono le ngisala maleuti. Hallelujah. Amen. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and death. O le whaali mai o ke riso. O le whaali mai o ke riso. E o le nganga pa ia lea I le tula fono o le ola. O le tula fono o le nganga o le ola. I said, the law of the Spirit of life. Is that right? Yeah. Okay. O ngā ina o le mena whao ngā ai tātou e le whiri. Amu ia o e pēr whai te le I le lima o le whiri. A mātou ia nei le lima o le whiri. E se ko inga whao ngā I kako. We were under control. Sin commands us. Sa whātū la whono e le anga sala tātou. Melana, e te whai aku fo I ni whawhinga ia. O ia e whelei mai fo I oe ia. It's like we were under control of sin. Whai mai lea, o le whaalinga le whaali mai ei ke riso. We have to know the law of the Spirit of life. Ia ka koe no le kura whango. O e kura whango fo le mea.
I ko mili ang mer kai mili ngai ke malama lo ile nganga. Peno faiat, te malama lo ile nganga. Ke le ko fefe ya sakani. E te le ko fefe ni mai manginga. You command in the name of Jesus. Why? It's a law of the Spirit of life. The law of the Spirit of life sets us free from the law of sin and death. Never na, kang fai mai al fo mai mai masim o mai suka. Nga fa mai mai suka. A makalong kaka vale lo fa. Pe wo fa kong mai fa ngali. Nga fai mai le. E fa. It's a law. Ya le like musuai. E kang lo ke fa la e o kilo. Aja, la ke e ke le manga ke usika il kula fongol mella. A ke le mal mlam for kula fongol le ngangol ola. Are you right? Long ngale ile o. Hallelujah. Avel fal mai e fai mai. Nga ma ko fala wa ngo makia. Mai langa tonu le tua. Man. What law are you taking? Afa pe ke fala wa ke le lo command le mai luese. Ya, ele ngale oki le o ayoki I, ale oki fo I oki o. You're right. Hallelujah. Me voi le ai fali. Ka ngai o kengi oi. Mai fai le ngangol fali. Fali. Fafo. Amen. Hallelujah. O ringo ta fai le ku sala wa fa ka mai ka ko ngapongi mo fali yo skoi. Mai maunga kai. Alfali, ele kau ang fai isi ang pongi. Amen. Or kulingo sakang, ele kau fai isi ang pongi. Ngar kiki ay fafo. PA e masangi le ngang pa ia. Ai afa pe lang le fai mala ungai kuli fafo. Ai kangole kuli akele masangi le ngang pa ia kuli. Because you have to rebuke the devil from the law of the Spirit of life. Hallelujah. Kusa wa ai ku ya irkemungi. Ngal pon me e ke mai lo kemungi amakalong pe. I know the law of the Spirit of life. For me to kick that thing out. Mena ling fai mai, o ma ko fiwe kuli. Ai fa merkala ke mong okay lo va nga la mala mel nga ina o vai mai wa tuli fa sanga ko ke mong kuli va kunga e wa kuli va nga le ni sale You know, sometimes we want the gift of the Spirit, but we are not familiar with the Spirit of God. You know, Christians today, they want the gift of the Spirit, but they don't really familiar with the one who owns the gift. The gifts are with the prophets. No. The gift does not belong to the prophet. The gift does not belong to the apostles. The gift belongs to the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Melna, a sound a gift of prophet. If you're not really familiar with Ekefois, yes. You must be familiarized with the Spirit of God. Love the Spirit of God. Enjoy the Spirit. What we lang tatou menga. Mon ka fase. E lang mga o iseme. Amay e lang wala fu ka val ay ngalang ay ngale maseng mo pikya. May pikya. Longo winga angale yalu el pikya ka val ay ngala ide ka fo yalu fase. Menale mo ya tatou ri pule na so be so mamoy. Fai mai atuangir ka ko sa pasu ya oli
I lei puala ngā langa sau langa mea langa luak. E fia o I lea nganga. Leanga o I le whaali mai ei ke riso ia te oi. Don't worry about the gift. He's the one who owns the gift. Awai umarona whaitala lea a Paulo I whamai. Le umarona whaitala a Paulo nal momoko ni tau su mai. E le mawhainga whai e su mali I pe a le ai lea nganga pa ia. Ama kalonga whaatolo mai. O mea lofa ngeia lea nganga pa ia. E tele mea lofa. A katia lea nganga. Oi lea nganga. Lea nganga lea. E li I ai e su ilo wolanga. So e ke whao nganga la mea lofa. Lea nga o oe o le kama a lea li o Yesu. Ngā alanga li Yesu ia te oe. Langa o lea nganga pa ia ilo wolanga. And there you see the gift is flowers. Maritala tus pa ia. E o ai le ata o Petero. Maloloi mai. Hallelujah. Ya alai anga pongi ale si Yesu anga gift. Read the Bible. Don't just hear from others and then, come on, man. Hallelujah. O le mea lea lea nganga pa I e whai, na te whai loa inga mai ke riso. Me foi lea, a uma, a malololo mai, e averivi inga ia Yesu. Hai sea, langa o lea nganga pa inga sau I le ngō Yesu. O mai a sau sosoani. A wina mai il tama, I loo ingoa o le ngō Yesu. A whai lau o nanga. Whai mai, kele mea lofa, a kati le nganga. Kele ngā luenga, a kasi le li. Kele au nanga, mamana, a tasi le atua. O mea umanga le ngā lue ai le nganga o le atua. E manifest mai ai, Yesu le ngā winga mai lalangi. Ngai whapele sole. Lau le tio aharu Yesu. Kele kako whaalonga ka. O Yesu lai whau tua tama. Yesu lai whau tua tama. Ai ana le ai Yesu e whau tua tama. Oi atu mo tato. Not only he sent the helper, but he's there. E whau tua mo kako. Na e whapelea, Yesu e se loa lofa. Wa umana e whaama ngarola uanga sala. Wa umana whaatau wa uilo toto. A lewa e halu e toi a wina mai le fisosoani. A lafa wa e latu e nofo I lai tawhatafa tama. Ma e whau tua mo mato. You know, like, he died for your death. And he resurrected for your resurrection. He seated on the throne for you. Nana I whai mai Paulo tu se feso. Lo o whaano nofo whaatasi tātou ma ke riso I mea o I le langi. Aru ngi kau kisama whali lalo langi. Tau te sawa whali lalo langi. Alai tau te nofo mai Yesu I mofo ari. No winga. You know, like, o tatou kirsiano. Ai fia I le nganga o le atu. E malo. Wa fiu makiva ia. E te whai tinga, whai mo morsurua, e whai maritinga, e reisa kupea kau, whai mo morsurua. Malo. Koa. Whaalongo mea ta maiti e koa. Me whanga sa wale whai whiau, la unga koa, aita, ia koa le kāretia. Hallelujah. Le manga o Yesu e whaali mai a tātou. Ai whai mai uta. Whaali lalangi. Pa mai Yesu e te le malama o ia kia.
Lea lau whaali mai a Yesu. Ila na upu. Kausi le upu. The more you kausi le upu, the more you see the manifestation of Christ in your life. Lea lai watu lau nga e whai mai. Oa ua le nga sau ye lau. Manguia lo loko oa ua. Ai wha apei o leisi tanga mai. Wale leia ua lau ua, ma le whai au le li ila. Amen. Awa o le li ila. Oka le. Oka mulua. Ai le iloa. Le ai. E kusape ke le whaatingoa. E vo me mulua whaaleanganga. Me le tau ai. Ai whai tau le tusi. Ai ote ma le tusi pa ia te oe. E whai Yesu wha mangalo mai au. Wau le te sau noa mai au. Pea lau tale ne whatu le tai au. Na whai le atua. E fitus furu lima tau sanga o apel amo. Na whai e le atua. E maua na whanga. Ten years later. Ai vai ko sala o luifo akala. Akala le uanga. Kiki ke kupiko. Luifo. Luifo akala. Luifo pasi e pe akala. Ai fa pe sala. Peia le o ue onga le upulea. Peia o akala. O kere whanga. Ele se kauia uma le mele whai mai le atua. Whailo sala ia apelamo. Pelamo. Peia o kalanga e. Ka pea me wanga le. O le te whaalonga ma le tuspa ia e whai mai. Peia o le whai fo le vanga la. Te lo e. Na misi e sa lai. Po sala. Le avangoa nga. A te lo le misi nga. Nga ola mai sa maeli. O le fili le ngā o ka mai titi le la sa. E ui ai lai nga sau le wha amaun. Nga sau le forfolanga o isa ako. But Isaac had an enemy. Why? Valus furu ma leono tau sango apela. Ai osol menga. Nga wha nau mai au isa mai. Ya, mawalo menga. Akala! Fa mai akala. Ale wha ngau ka pungi. Oi maua mai. Oi maua mai. Oi maua mai. Nga vako, au ti misia le upu. Langke wan ma akala. E te ilola oi. O le iwa se furu ma le iwa o tau sanga o apela amu. Nga koe ako ile atua. Angelua, ko koru nga. Fai mai le tala apela amu ile atua. A fai walo fai na ue oe. O mai nei se fai sau. Tau mea tau sami. Amanangen. O fea sala. Lai tua fale. E whapene le tau sanga lea. Ua e whanau le tamatane. E le oi loa la e sala. Wa lai tua e le si potu lai tua. Ua ulo o matua. Like, le se le se furu lima tau sanga la watea. Ua se furu tau sanga na nga fai ei le atua, nga fai lo kangolo le koa o ia ngofolo le a kalama ma apela amu. Whangau lo e se furu wono tau sanga karunga tau tala le atua ia ai whangau i sa mai. Amen. O le lua se furu wha tau sanga ko ia mai i le koa i. Pai mai sala tau sanga le ua whanau ai ata sala. Mai le sa singa o le mea ia so hanga. That's 24 years ago. Wa le luas furu limo tau sanga o le folfolanga le. Po se lau kau sanga apel amu. Nga whanga ua i sako. Whapea makua i umi fo i le atua nā mea. Mena leina whapea. Matua
o le umi o fola le atua. A tilo oi, o ingai loa ai. E mga o mia, o ele anganga o le atua. E kau trim mai le kingo. Hallelujah. Awa vo le kingo la lo ua yasa. At the same time as those 25 years, God builds Abraham's faith. O le kaimi fo ngā lai fau mo le whakua kua apela amu. Ala fo e fau mo i fo ile. Ia mangu maa lo sala i longa kingo. Aisea, langa lai tiro kilo ngā sala. I can't do it. I can't do it. I'm getting old. E tele la folfolanga le atua. La fai mai. Ai longa whakau ia kia o ke valea. Ai longa whakau ia kia. O ke le mawhaia. Ai vai le tala lea o oi paulo le Roma mtau pe fa. Fai mai. E tilo kilo ngā apela amo longa kingo mfai mai. E le vai longa whatua tua. I can do it! Lea la ua ata sala. Fai mai le atua. Sala lale me te atai. Pepelo lo masala. Tele i ata! No fai le atua. E fai na tai le atua. E le vanga whaolainga. E wha sa o kuro le kua pepelo lo. Me ngā le mana o ile atua e. Ngai whapea. Wa uminga o whaolainga ngā whamakala mai mea alofa iskanga. Whamakala mai whamangia. Wana ngai. Au tipi pole ile maua ma le maua. Au tipi pole le vave maua por kuainga maua. E mana o le atua ia e manu malo le tino. Inga ia tupu lo wha tua. Ngai le mwhinga o wha kasi wha kua marikingo. Hallelujah. Wa vo ia, ma vo pe. Wa umi fo ngai rusu fa, rusu lima kausanga pe sa wa poko le atua. E la le stanga to leva fo mai. Kuki, ka fa ngai ala loko so leva. Anga ese ko le ngingo le mea. E fuare me I lo manu malo ingo lo tino. Ai sea, lang lo tino ai sau e fa fo upunga. Manguia ngai lenga, sau fo upo lenga nga fa malos. That's why God calls the man that builds his faith from 25 years the father of faith. Hallelujah. Fa mai lo le atua ia Aperamo. O lau whangau lenga o whai atu ai. Whai mai, e alanga o ingu ese. E alanga o i kupito o la tau wā. Whai mai, e whapolonga fo i le ngura ngā. Ona o la tau wā. But after 400 years, o ke au maia. Aisa, e kuu I le whangua lea. Langa o oe o tangata whaatua tua. E whai ai o e mata mā. The manifestation of Christ wants you to be a father of the faith. Why? Lango kala le a Paulo e whai a Timokeo, there are men but lack of fathers. The problem with the church, e kele ka maloloa, ai le intama. E o tau tala I tama e tele lan whanau, a le tau tala I tama e pausia whaatua o langa whanga. Wa va ila le matau tia o le whaatua le na whau mai. Whai mai le tala le atua, e whase lau tau sanga, right to the 4th generation. Isaako, Iakopo, Levi, o ile finyo Levi, Iokapeta, Mose. Ko e whaafoi mai ai le atua. Aisea, those o lato umae e kolengi le atua whaakuakua. You don't look for a place. God is looking for a place for you and your children.
Daddies of this church, be like a father of faith. Why? It will benefit you and your children, the children of your children, the children of the children of your children, right to the 4th generation. Fai o le atua mai le vau. O ngi, o kai au, e o le whawau. God will never change. Cristiano, ele su e mea ta maul fatuatua. Ele su e mea. E alule koe su e mai lako mea. Aisa, lango tangata tausi le upo le atua, la tau tala li one lea, fai mai, la tau te whaasanga i le alofa tūnoa. Hallelujah. Nau masangi ka ngaka melo nga lue. Nau le whasalanga ngā tangata, ke ai malef. Ngā ola melo tangata. Wha moe moe tangata e ngā lue. Tangata le whatua tua. E ngā lue a, ai whawhanga i le alofa tūnoa. Ai sea, langa le manifestation o Yesu, ngai langa upu. Come on, au fai bass. Praise the Lord. You know, even me, I spend my time with the Holy Spirit. I have no, and I thank God. Kiri o alu le ngang pa ia o mai yang tanga ke le loko pe. Na. I want Christ to be manifested by the Spirit of God in my life. And this is one of the main things. Ngai faulo fatuatua. Yana no complaint. Po ame ki ngai loko. Ngalu fafitai le atua te awa o mai atea. Let feel ngalu faulo kartongu ya te koe. Fai meltu spa ia, ngai manifest mai ngai Yesu. Ai sea, ai Yesu nga. Na tuu i ngai long kama, e ki ngā. Afai mai Yesu, whamangalo la tau lau te le i loa le mea. Ngai whai manifest, ao sa voi lau tinga, i longo fia le manifestation o Yesu, tei me ke sawhai. Ki whamangalo tangata. Hallelujah. That's why Christ wants to share his suffering to you. Because the only suffering that has a victory is the suffering of Christ. Pawala ki nga e yelo na manumalu ti nga Kristo. Le ala fi fa so ma Yesu lo ti nga ya tatu e yelo fa moe. That's what Peter said. Mumul petelu na tau tala na mai o ti nga o Kristo muli mai ele glory. Muli mai le mamalu. O ti nga la lang e oti le mea. Silo li mai le atu. Taylor. Wa uno fa la inga fa malo longa mai. Taimina over ai e fa malo longa. Mele na ola ina le olanga Christian. O ina vai lo olanga Christian am tau. Kele o mana tua penga o what you call it lan. O hula. Penga o ka wemu se me fa le nganga. Yo for taimina o fa longa le meta o ngana ese. Fai mai lo ka fia i lo asila mea. Au vai atu nei tangata I taimina o te matua mawai, ala e whaasoa atu I lunga, e whaasoa atu I mawhitanga yaso ia, whamailo o mawhawholo loto. Ka whia pēia o oe. Malo o leilo.
mea ti ngana o uia. Sa whau mai ai e le atua. Inga ia whaali mai ke riso. E ona le tinga. E iai le manana. A whai nei te tinga le tau singo lo a inga. Te loe. Ki ngau Yesu a mangmana. Nai vaile, te le komumu e le wheau inga. Because the suffering of Christ manifests Christ that humbled himself. Na ia whaititi ia te ia. A o ia o le atua. Lea lau tatou wolanga. Ma tatou muli a ionala. Tatou iloa. O ti ngā o le tangata o le atua. Muli mai ai. Le mamalu o le atua. Hallelujah. Ti ngana. Te le tau whai le atua e whaamalo lo mai oi. I remember 1997. O mai ai. 5 weeks. Ko kia waki. Au whai atu nei le atua. Le atua whaamole whaamalo lo. So le anga hosolo mai from kula waki. O whak, oh, I'm sorry. O whai le atua, whamangalo msalo o la unga sala. O whaku hosolo mai. O whak, I'm sorry, Lord, I'm sorry. Kele malama. Can you help me? Ave o whare mai. Kua leilo alfo mai pulan me le kupuia ke. Malo leilo au le whau mai au le atua ile. Whatua tu. You know, this morning I knelt there as I worshiped, and God said, you are the father of Maola. The Maola will provide the children because you are the father of them. I'm not boasting. And I'm preaching to you the manifestation of Christ. Hallelujah. Na vaile, o afiso wa inga o leolanga. Nanga e whanau I leanga. E seale menga e saumai. E seale me ave iai o e leatua. Inga ia whaalia le mamalu o Yesu I lo olanga. Let's all stand. Tato to life. Thank you, Jesus. Spirit of
the manifestation of the Spirit. Allow the manifestation of Jesus. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let the fire of the Holy Spirit fall. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. If you want me to pray for you, you can come. Hallelujah, Lord. The manifestation of the Spirit of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Power. In the name of Jesus. Thank you, Lord. 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 Yes. Take it. In Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. Come on. Open up your mouth and pray. Thank you, Lord. There's power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Take it. Yeah. In the name of Jesus. Power. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. I speak healing. I speak healing. I speak healing. Yeah. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yeah. Hallelujah. Yeah. Yeah. Be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Koramaseta taranamama. Koranamama. Yeah. Power! In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Holy Spirit. Praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Feel all the hungry and thirsty within. In the name of Jesus. Yesu Kristo haftaila uku wefeta laimo au ete finangalo ete faali mai mo au ile ngalo wengale fisosani o nganga pa ia na e awina mai Yesu Kristo we faya ya o masani lo nganga pa ia
O e ngā lue mai ia o malama lama ia te awe. Yesu Kiriso whamangalo manatu. Whamangalo lo savalinga. Wa ora tangata na sala. O te fia tau tino I le pole nei. O le whai o Yesu mo wali'i. O le ngā luenga le anganga pa ia ia te hau. O te talia ina Yesu Kiriso. O lo wali'i o lo whaola o lo tupu. Ia tu mau ia te hau le whaali mai. Yesu Kiriso na awina mai. Ia o wola I le ola e whaavavau. Whaafita Yesu. I lau alofa ia te. Amen. Lift up your hands and receive. Hallelujah. What is yours? Lift up your hands and receive what is yours from God. Nama makoro no mamashi. Tera nama mama. Nama mashi. Feel the hungry of your people, the thirsty of your people. Hallelujah. Hallelujah. Efaali yo tangata lo matoto. Oh, wonderful Jesus. Sing it again. Feel the hungry and thirsty. The hungry and thirsty within. Restore our soul, Father. Revive us again. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Patuleo lau whawhitai lea tua. Patuleo viinga I lea tua. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tina, Melumane, pray for her, please. Thank you, Jesus. Can you stretch up your hand and pray for this mother, please? Karanama mama. Yeah. Karanama mama. In the name of Jesus. In the name of Jesus. God has a plan for you. God has a plan for you. Karanama mama. Halalama mama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Just hold it, please. Receive it in the name of Jesus. Yes. Receive it. Come on, people, pray. Touch in the name of Jesus. The name of Jesus. Hallelujah. Karanama mama. Come on, pray warriors, pray. Holy Spirit, Na para na koranama. this place. Thou art welcome in this place. Karanama mama shita. Lord, in thy presence.
masani le tina lea. Oh, where's the husband? Say. She's a humble woman of God. It really reveals to me there's a plan of God for you. Wonderful. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Can I pray for you, Pastor? What a humble man of God. Hallelujah. Can you stretch up your hand and pray for the blessings upon I can see the manifestation of the Spirit in your ministry, man. This man will take the blessings of Elisha in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Come on, lift up your hands and give God the glory. Thank you, Lord Jesus. Lord, in your presence. I want you to know that speaking in other tongues, the mind cannot understand. That's why, man, it's hard for that gift to accept. But it's in the Bible, 1 Corinthians chapter 14. Jangan telling ngana isila tu telling le tua melilo. Telling le tua telling melilo. Afai telia ina. Jeno fai te oi. Ngala walu Yesu. Au so soni leo ngakpai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pastor, the double portion is ready for you.
spend your time with God in the Spirit. Spend your time in prayers. Lita Tishapo, Mawala Manoa, Tatu Tele, Lome to Chomuyala, and Mawala Manoa, my foot and a Tele. Manuia Lolo, Lotte Tour. I want it to wash have a no and Motu, my Yashin reality. I will follow me, love you. Thank you, Jesus. Kira na mama. Can you sing who am I? After. Thank you, Jesus. Ma koro no mama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
le mai mo fonga e alofa i o tangata. E te whamanuia fo'i i lau e ka le sia. Olo finangalo, sau e avatu le ka le sia e leise ila, e leise pona, e leise manu ino. Te whamanuia i au auna, i ana mafuta i le Oe mātutua, e ho olawa ia mātou whanau, mātou te o, ma lau whamanuia. Ia i o mātou lunga lau manuia, le atua le tama. E alofa tūnoa o loo ia ke riso Yesu. Mana mawhana whana o lau nganga pa ia mo i mātou nei. E oi le whavavau, e whavavau lava, ala langa le ingo le atua mene. Manuia lo toa